ibadat ang kadapupa, musun sinigilidyon ni Pamu. Marungo mapasong rodi, siyang lomon ni hari parpangan, marpahian abadian, song napus siyang apuan ni atos koran, rodo tuho pangampun ak kanal poso, nunga bola panwari jahuga, jaladang tagan salsalan narohana, say bodo maging rodi sa nilirina, mangikuton horong di sini. Saya padikul madiring adi debata, tuatas nilang ambiamu tu sabdo kanoon. Haleluya. Sesuruh makofi kubadia Tuhan, asa ibana sotong mengajari Tuhan, leho Tuhan diperharado dan berjudu hatam, pergugui manasida, asa sotong diradu kita sida ulona, jala asa bersahala nasida malobis polisi, asa tungrara harjau putihasya kanon, pai masuderi sumpiak di torong di paku. Saya pamonak mahal sa luna, manaludo sa kematian martitiho. Ay hodo na maguludo na magkongkomi, rap dohot amay, dohot di parbadia. Amin. Tapuji Tuhan, mari kita.
ulahami marhitesian pangalosan nami di tonam. Ima marhitesian dikantu uni rohanami naroi. Nang sian pakinion nami nasokure. Rodi pangalosan nami hisap-hisap uni rohanami. Natamasi dudo honang umuhami alami nusa nami. Alai natasokol bagi rohanami alami. Asir marham-hami aliri batang. Patingkan bahasa dalam asir rohani. Alani anak haroman roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama disanan saluran. Jelasun mematoti perbadian rohani ini. Asa tapan kami mau di bagas hati koran. Doh habadiau. Garesahat kami Tuhan membuat nasara saudara. Nah, pinang-bagam di antara persiapan aku, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi mana tabaga-baga tadi Tuhasan ni Musa. Adong dulu kita setuan ngalin nasoni. Nahudul di siamun ni habangsa di hatumamun di Banua Bijak. Di bahani tanpahan di bana lubang luhur. Rodi ujungna angka masabdok rotu debata martihiti di bana. Namangudu di bana toton. Asa ditangyak komnasigar. Hasanapun mari dibatakan jam. Amin. Mari
Mamuka siang ayat sada saat tu onom takasma tapai di matana. Alayang buha porsioni pos niro hadri yang kasih dirimu jalan pamatuan mataktu tarimut naso ni iga di bagasan indo namo tanpa dindamiun akan dua-dua narobi kinorhon di hapersiado taatusi nong mertihite pat nam mertihite padok di baka di pauja akan hasian asa siang naso kariga menjadi kariga i kinorhon di hapersiado di pelehon siado di baka pelehon dan siang nanuan di sikai martite siang idul dan tidak beribadah patibon air dan tidak beribadah akan pelehon lagi duana jalan martite siani marsuara pemilana anak naung mati kinorhon di parsionido arhisah si Henok gamedani hingga amadean jadi dapur pambe ibadah ala naung hisab debata ai adoran sotak hisab di hati dapur do ibadah omongan ni debata alai angkos haposiao dan terpahen angkos ai harap menghadap debata ikut di haposian adong debata los ibadah di sini hukuman karena kecelahi ibadah ido sahat ditubuhi mertua dua kerat menihun akan dibata jalan biasa amin. Puji Tuhan mereka.
ibadah sa pasok Tuhan sa luas Biblia na araw dari Tuhan Ali Tuhan berkata kami takas lu ayuan dibotogo pumanani sadayo ima puman dibuyam na arung dibuyam puman na ima arani pangalang na masa di tumatungan itulah Tuhan gabian perkaya luas Biblia mampu pasal nahu memuji pasal aku ibadah seluruh alani kali Tuhan Yesus anak diri wala anak Tuhan memijak jong bahwa Tuhan siap dalam sami makai waktu tangan mengaku pas-pas di kelas asus satu luas yang nanti dia nasihat dok mali bangkalan sejak dominaman dok satu asa pakai namanya dari buhay walaupun makas roh itu juga domo soal dikit nam sama alaikum bahagia di tangan namasa aku di masa turun kamu di bagasi dari masa asam sehingga alam sikau aku di bagasi yang mau baru bagasi asam mau hidup alam Ali di bawah kami, tolong biar kami, biar kami bersih yang kita rasakan. Takas dari sekian bangkuan, gudang bersih dari sekian tempat sohok yang belum alami kami. Mengiringi mahal dari berupan mula bagi asal orang yang sedang bangun asal berpaparan sekian pun bersih dari saya berbangun bersih rasa itu Ali Tuhan Yesus yang Tuhan besok kuasa yang mengiringi saat bermalas masuk Tuhan dari rumah saya asal waktu hari kami dari Tuhan 2 minggu maka sekolah memuji pasal dari Tuhan keluar kanari najol bilang menami terkumpul dengan orang yang nanti dan masalah pas dari Tuhan asal kami berseluruh hari dan kami berkenan waktu hari Ali Tuhan Yesus sungguh Tuhan kuasa yang juga bagas nanti asal doa setiap mereka imam satu orang ini diperlukan sekali seperti narik mereka yang menghadapi narik kalau langsung tak masuk bukan bahwa ini asal berdasar pasangan kelas doa majal udah usah sisa
Dami dalam kamu bari dalam diri tunasa nanopa na Hosea jalan lagi dapol ang harmaw alay nasa Hosea di mona ulo jalaon matagkan akan namangibut tuna Hosea pagaliong kasidado makasibolis margulihiti buwarong doon makalaban hata na ibaru jokutan nasida doang kaulo jalanan diinum rasul mamatean dan pola bahwa nasida ape golong nasida makananna tuakan arasai gabiman ma hilalawan saan mo kanin yung makatay ba nasida paghincak ma umalwagichan lauhukur tusiyan ni dewaka alay lamang ang nasida magjalibahon balikan ang diri tugal dua jalan yurugi buhanima nasida di bawah wajah nasida margidehiti targa akka narani di silo sangat diduduki dia mulai menolong nabi nabolongan di bagasan kuar Tuhan Yesus Kristus atoran so manai Tuhan Yesus tuban wangican tungkakas do matona tuak kasisianna jalan tungkakas do mangalehon sada soso labot mauludi pagkubasion ni Jesus di Portibion lagu nabaitahon pariban na muli didokkan Jesus tuang kasisianin lagu mahamudian Portibion baritahon kahumba barita daw di tunasa na dinokpa Padobat lao mahamu takasto atusat ay sada pagsuduo labo mabaritaho memproklamakan balikan lagi asa singkop sangat lihat pertidion balikan lagi margidehon akan nasimuni tukari balinda kamuli tamaruya koi tulas usada nasiroka nababuano kawakan ni Kristus natuk malaluon waso iskulis ng solo uli kamadera Magalitahon balita ng hindi iba magalitahon ala ng tukpang kasangapon ni Jesus na pagkakulat
Persudoni ang nakatakan ikapatulog sa patuwi. Balita dawi na pinasahan ni Akasosiali ikapatulog sa patuwi na nagkasitimon niya kalakmanito. Alamito upay makita Tuhan Yesus. Ganun na ang tumangin ang balita ng iti. Ganun na ang nagkat ang balita ng iti. Ganun na ang Hosea di balita ng iti. Ikot. Magrani pag-ikot dirigan. Membaptis ka diri. Tubagasan Tuhan ni Dewa anak tohototi wapajika. Buasi tokarpini. Eganu karak na tokarpini yorhon ni balita nuri. Di madalang pasokon lurunan. Dirinan tu dewata. Ganun na pasok dirinan walupan ni dewata itu na paggadariti keluarga di harajau dewata. Alain pakorhon ni naso acak pembalikan ini hidup Tuhan Yesus asa akan asa Hosea ona asa ona ni dewata wakatoma na umangiron balita ini alaikat di Hosea dan di Hagorumon. Ada balita ng ito. Ujahan niya kataylaw na pinatupay Kristus. Diamunongan kayo di Tuhan Yesus. Dalawaran pasulong na pinasahan ni Yesus Kristiani laho kawaita ang balita ng ini. Alay pinanong hanap na nangarami na matyak ang balita ng ini. Diyan kahanap na nangarami na hugantang pagbalita ng ini. Dilihon Jesus do wasa. Dilihon Jesus do gugu. Wasa do gugu na atun kasing siyanaka na alungzon. Kaya wasa ni pag-ibig na pinasahan ni Tuhan Yesus. Dilog na gugu pabaliw si Pulis makiti kuha ni Jesus. Diyan ang talogan na mamula los Pulis sa kapatikelong ito. Kaya kalulaw ni si Pulis na humaligay kung dito may. La humaligay pasawaran niya ko si Kristus. Alalido, maghindi balita ng hindi, gabisong makuwaso o hugo, lahong magaling ang simulis siya dirinya. Asa, magdahon, kapal ang balita ng hindi. Di pagkukuy doon dalang kalakosyan, di pagkukuy
mamuka ape ibarat nagari malaw sa tono sa ating kaubilusinan. Dinamagalubi ibarat ang karakang panurasyon ni John. Dinagalubi ibarat hamakin alay sa lubog na itano alani kahiyon. Alanido upay na idot Tuhan Jesus gade mamilot maagtatag ka limuro nila Hosea na magkat kong balita na umi na makarulukon balita na umi magalubi mamulura ng biyak kakamoro partino lumubi magalubi so umi pangtira gari waso lau magalukon ang kalamasan dilehon doi magiging bukuni balita na umi dihamunan talungan matitipon parsuluhan ni Jesus ko kasisiyanin asa mangalehon kaslihokan asa unang anong nagabi dia pirohan asa unang anong nagabi nosa laho ang lahon parsuluhin tol pasuluko wasoy magiti patlohan ni Jesus jokotan na sila makapulo di ilong rason na makiyan ako laban o magubaran niya o magubaran niya ka tanggangan na naiserupan niya kasisiyan alalimuto Jesus to kurang dobe at kabisa kurang siyarupan na pagkakakati pagdalanan ni balita ng bukid kurang dobe pagkakaloban niya kasusiyani talino to agkaman ang karangino ilobe na ipagparton Jesus na magkukulo ang kanakosiyay jokotan na sila makakulo ilong rason pakahiyan at kulaban asa magkuko si tutulo balita ng bukid ibulo niya ka nakosiyay udando nang dimulog dari kapit elon pakita bisa doho rasa isara niya kasi Palestina isara niya kasi kabalik-balikan isara niya kapagkaka na sotu doho na sinagoy manigay pasoran doho turun alaya na masko tulog Hosea di balita na uli dan tagamu mago bakil los ido na kami sinatong tulog kay bagas ng pakikyanon marigit panginoon di hanay ni Jesus hamunanan ng sikop halwa ng sikop diyan ka na magkabuhon balita ng bukid buhilo patutubot pa patokan ni pagbugon tunamasan ang katalutuan seolah-olah bisa hamadiani namuy mga tutumay kaadubig bagas ng pagkakirong tinorong virus corona buhay doon na mga bumibito buhay na masok kapay dan dokter sa orang ito buhay do bisaon na kapay mulutong gari ang karong buhay mamilit do paktu alagwano kita kasamang kuna kung magtututi na maglapat ang mga ilog
lau hudud usiamu ni dewakan. Hudud usiamu ni dewakan. Bui doa urusan lakukan bangsa kerajaan. Hudud usiamu ni dewakan. Nama-nama mengasahat ibadah kuasa ni bertujuan. Dalam orang kuasa ni bertujuan. Loh pernah kuasa na ibadah bicara. Nak kuasa nadi tokoh. Ayo nungasa dua nasa kuasa na ibadah bicara. Loh nadi Allah ibadah bicara bukan ayat saja. Nung tarikan kepada Yesus ibadah bicara. Tulus kuasa untuk masak kakuni amai. Alai lambe na ditinggal berkat kasihani. Ingot doa kasihani dia katonan di pasipun na menasa Yesus kasihani. Borhak doa kasihani. Borhak doa kasihani. Lahum maritahum baitan. Di pasar kasih siang lotong balita dan isian dua kandungan. Nasah nagasa pakikiano. Totong lubeng berbuas. Manglaon mamalitahon balita dan diskusi. Di tengah-tengah ini los pasuruhon mangtuni apa ulon yang kasisiani dan nang ibagasa pati kelope sarang orang kapasuruhoni tua kahala tarani kahuan dahu parbaikan nangyoni di babakti di bakan mandiri kuliah di bawah Kristus to Uriana di bawah kali portiyon dalam lawan budi dalam perbaikan ini. Natajung tolong akan nawat fokus di bawah dunia. Nah, budi udah pasal ini. Asal dia akan berkata sebetulnya masalahnya balita berlalu. Asal betul menunggu di dunia akan sampai di bawah tapi akan diskusi. Kacau dan sangat langkah. Nama jalan balita dan budi gaya kapal fokus. Mengundi pulau ini. Jaga merasa misi. Alai ada judul dan salutna antara orang sebagaimana dikeluarkan. Lawan budi ulau pasu baika ini tuak kasut no poso. Tuak tak jalan. Tu salut pangisi.